ꯑꯅꯧꯕ Chief Minister ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ voice ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ voice ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ convince ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ number 1 ꯗ number 2 ꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ mandate ꯇꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ he should have the capacity to argue and to formulate certain policies into law adu onthokpa ngamba adu mi ma changi aduna adu high gi poto laktaragadi he also needs to have certain amount of wisdom of knowledge adu leibatai adu lebak sibu nuksiba mi moi batai yelo mi moi batai mathamoi seng batai adu mai miyam sina wabado adu mana wabane na khanma ngambagi adu gi keno dum yaw okay hai sinna haibana de aro yes ai oda sa adu khanduriba leader se masi han hambada praja map se masi man se manipuri no uba maitei no da ba amatu pajati kuki na adu na taba manipuri no uba entire adu ka man manipuri le ba map se loi mak se manipuri amoi na treat to ba citizen amma the love leba respect leba adu ba ma madu ki quality do madu mati map ko pamani ani subada man pami ba kholi ba map se phajana phongdo ga center ga deal do akoi manipur ki state machani na center si amaru we phana haira su akoi na phana ya de haira su center si am leba center ga akoi ke soldier se nikai na bangamba mit chana bangamba aduga plus makoi na su mabu respect to hon bangamba mana mo da khudum bitin manataba mano ni khudum bitin bangamba adumba mi su darkar oi madu la akanda manipur ki praja mo da nusini aduga mana tabak tor ko support tawni madu parliamentary democracy ki magi fundamental issue fundamental ideas kara bobuda koi si phajana koi uphold to bangam drabara right are koi public sing na su madu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯀꯟꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯒ ꯄꯪꯂꯧꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯂꯧ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯅ ꯔꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯁꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯥꯗ cabinet decision ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ in order to declare any form of declaration of constitutional status ama manipur sida hojik pige hairagasu ada executive decision am lawgadamne hai decision do president yoro president amuk madugi potu tawgadamne na akoida mana haibi yawi ko ado adu potu su mu sai head of executives tuna rasan sai hai out of station oi thokraga adugi decision dugi kano si kamaina mandate si kamaina puduno haibagi so nakandana sai 6 months ki magi time lapse o shelakpagi adugi podama mu lakpa adu yamna dire situation amada koi si hung position da thamaga state se completely at a very stalemate position amda toroga whole state affairs e whole tor thambadona lehen basi am laibak thiba aduga akoi gi elected representatives sing gi quite irresponsible oiba adumba kayatan moment amani caretaker habisi ki matang da prime minister ge chief minister ge habisi masi disputed neba akoi gi kangu amna haibadana masi agreement sign to ba yadi adu to ba yadi haiba kangu amna haibadana leba amagi head aibase moda limited power pe ba yadi ai di man major decision ka law da su adum administration da hana tor ma to chap mana na adum tawni haiba ama adu hoji hoji leba manipur ki tanja sida chief minister haibse chief minister ne caretaker haibse sina ba yadi haji technical term am caretaker haibse ko se leite aduna hoji hoji manipur se chief minister hana oribsina hoji dum chief minister oiri adu man hana chapadu da council of state to man surrender tawrabina council of state to the exist tawdi haibagi adugi argument neba ani subda khoi hoji lai sina khoi gi tha taruk si leibra leitabra haibagi hoji yam kan debate tawse masi so no thambi kra mayam hadak nung ni si badu yam kan discuss tawi ko masi se yen kan da maruina masi khoi gi 2002 da gujarat da bharat bike case da versus gujarat cases da akhoi masi hari se tau haibani aduga tauda tadi article 356 thamu haide adigi dissolve tau ju haide haibi kari guma issue ma debate tau ne adu 2002 sigi case oi tadi haidi phamu haibani adu pham de haiduna leiriba government do muthalu haibe ko na di leiti haibagi case masi se ai kano di na chedi adu ngasi se hindu da parak poni ko ina hindu da ngasi gi hatika manipur ki situation mayam se india da thok triba mayam se manipur sida thum thui haibase adu masi su anu history do ina haidi legal expert man nagadaba issue amani haiba am thamjage aduga masi aduga constitution is binding neba constitution taw haisi taw dia de adugi kari taw da kari no haibdo adudi masi adugi interpretation du di kadona legal expert me amna supreme court na thambirasanu na thamjarage ko mathang da mung lakchari sina hoji hoji leriba manipur gi kano sing adigi center na leb
ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ 2002ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯣꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯒꯦ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯉꯥꯏꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯗꯦ ꯃꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯥꯔꯗꯤ next day ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯇꯧꯗꯅ 3 days ꯊꯦꯡꯊꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯦꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ within 2 years ꯍꯜꯂꯛꯑꯅꯤ 14ꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯚꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯖꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯣꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ aduna sambit pattern lai bese aham bagidura nataga ani su bagidura hai joi khang de ba just report aduna akoi na su yeng matam da moi chana biyo na BJP yeng bese mane report lauraga Delhi da high command thamudong male aduna kai moi na harak pada high command ki decision ngai khini hai bese prime minister Delhi da halak ba ngai ba mali hai bese ma ai amuk thamjage ba ahum su da hojik mayana parisina President's rule la adi kamai tawni haibadum President rule se khoi na thamjamna India se da President rule se 134 times thamgreba aduga khwai gi amna thambe state se Uttar Pradesh ka Manipur su India gi na khwai am thamba 10 times thambe state member to oi aduna President's rule haibe se India has a democratic country na ras khoi gi of the people by the people for the people haimina प्रजा की इंटरेस्ट लेती है प्रेजेंट रूल है बसे मसी में फत्ती है बसे मतलब मसी इंडोर्स तो बसे नॉट ओनली अखोइना तौबदरा तना इवन ओपोजिशन कांग्रेस ना फु इंडोर्स तौय भाई पीआर थमगनो हाइना सिगे क्राइसिस द पीआर हेक लेबा ताडी अखोइना हजिक लेरिबा अखोइना कनादंग हाइदोनो करिदा हाइदुन हाइबसे पीआर द लेरिबा अखोइ चीफ मिनिस्टर एनीबॉडी ओइसनु मादी अखोइदे रेस्पोंसिबल ओय अखोइ उनबा यायबो अदु अमरदुदी अखोइदे रेस्पोंसिबल ओय अखोइदे अकाउंटेबल ओय पीआर ओइदोसि मादी कनाने अकाउंटेबल ओयदोनो to the central government loi mai center da tawdoi ne ba adu akoi sida law pariba pastor ba akoi sida neinari se manipur da ta neinaro everything delhi da loi chakhrne ba madugi ahuba ma lubhola ma crisis ama leima tam do madu ma leini aduga people's government ama leibe phawna at least 12 minister lei MLA bam leiba adu bu hojiki PR lei matam da di normally akoi ne yeng matam ne sigi mamang da akoi ne ningsang ba se akoi gi 2001 gi matam du da ningsangi madu oibura matam du da my president governor sigi advisor ani khatang leiba Advisor ani se thambasi maruina former civil servant ama aduga senior IPS kum ani mongda ma oigale ani thambasi mana ani sina deal to haidi minister try thoi man ma torbase moi ani khatana deal tor ka doine ba adura manipur ki crisis da moina to matam da security aspect ta khitang ni bako thadarak pa yai adu entire administration haibadi manipur haibasi ma run to ba haibase akoina sum uri ba ngasi uri ba akoina irang sidang sum uhi ba irang sidang na te ba cha ba thak pagi adagi food ki ising gi lambi gi masigi whole laibak ama administration tor मधुगी अहोबदुदी पीआर लेब कानसे मणिपुर से थेनगेब पीआर लेबगी फतबा हमना अखोगी पीआर लेब मतमदने अखोगी अखोइना खंगदना लो अतोप मयाम पास तौर मी हाइबदी अखोगी इवन लैंड रेवेन्यू हजिबुदी सेमदोएको हाने लेरमिब लो अखोइना पास लेरमिब इवन कनो मयाम से पार्लियामेंट पास तौरिबने अखोइ सिगी डिस्कशन हजि ngaगे ngangnarabda manipurdagi moi ani adigi adu lere aduga PR lag matamda hojik another edition amna manipur gi budget ki discussion se haji hoji manipur ta tawdaba adi ka march ta loramna financial year loramna mathangi chahi amda khoi kari paisa ka sina duini haibase masi pass tawdab su ya de adu PR lai batadi pero dong chakharne parliament ta chakharne parliament pass tawdi sina ida ya damnina aduga masi pass tawda khoi discussion nga lo si moi ani khatane amana khoi gi karo lai bire manipur gi karo lai inner na lere outer congress ani lere mabani na tra to bangam bi da am pelai ke sigi condition ja koin haina PR ha base phatte ha base ne ba aduga mathak do ye do sina PR se thamaka thamoi dra ha be ye ka sida PR se koi oja me am na hana som na thambi matam da SI bomai case se dum effort taw ne ba masi to matam da hanai du 9 bench ni adu se higher bench amna adu ki kai lei badu di khang ko higher bench amna khana ba dei timna 9 bench ki kano sina lei kan da hoji ki PR se pangtham na thambe ya de PR thamba tar su madu supreme court ki review ma nung review tor pa ya ma nung chere pa ya ri aduga masi thamba pa kan da hoji ki akhoi gi ngasi media report hada ki matang se pa ba kan da BJP na kari phauge ha kan da BJP se PR ki against lei PR se mani misuse to bu pam ji habse mani report pi ba sigi cherek se ja khoi da thamjai na Delhi da ba kano se masu PR thamba pamje kai gno haka nang sai athobra thambi khep toina yam lengthy process ta manipur government recommend taroni recommend to driba pot se haiwan supreme court ko batam da
masi emergency kada de lei si kari lei nui leader ma khatba ngam da bra habi question me adu lakadamni na BJP su madu ki process chaning da bani na madu gi do tawdong man Manipur da hujibok da koni yengjabada PR gi favor da kanam leitaba male right koi civil society hanade dum leite ji congress party ki su leite Opposition su leite. declare tawre then koi hana gi veteran politicians sing su dum haire nobody is bidding for PR aduna madu gi potu leibani na ai political party da su PR tham haide only Manipur thugai bok pamba kangu kharana budi PR tham hai aduna tongan ba moi out of the kano da sattham ni ko aduna wari im leire aduna PR will never be an option in the khanbada I mean the whole state se lei stakeholder khudi muna pam da du center na thamjalaga di center do anti state oir hack tam ne aduna adu potu di moi tan da na ba honara kani na PRC option ma oir kado bu man da gi poram lei okay adubu suspended animation se suspended animation gi kano simadi it's very likely maram di kai no hai kan da masi hojik le report se da assembly se pura dissolve to busi BJP ka kamai pam de no yes because they have the majority the only issue is they are not able to confirm one good leader adu gi potu ka kiwari ne adu matam lo du di hojiki hai ba option du na hazana pi bani na ani hum pi tha hum pi du ni adu pi bani na adu manung du da moi masen readjustment tong naraga maybe moi horse trading tong naraga pa ma tong na MLA hope suri leita ba chief minister gi no chief minister gi hojik tong ha da no manga le khre ko manga le ka di hope suri leita ba chief minister gi hope le jada ba MLA sing do makhoi di mathang gi lakado vote ku idram ni na madu gi kitang tungjal lo dun phani na chief minister gi hope le mi sing sida moi auction torong ne ba ain khan bada masi moi gi culture ne auction torong ne ba auction ji kamai torong ne ai gi di ai support le jare adu ai gi condition di sini ai support dum tawjage hai ba se so in tong na rong ne ba sigi manung sida tan ba hojik si kem to yen tai da mo election post election da anova government sem na ba kem to di pakche ba ko Manipur gi miyamna kangu thak ta ngawra ga leing da ri kem to do matam na te ba hojik ti khoi gi le legislature sing sina mafam da punna phamaga debate to go dong ne debate to ga decision ji swai da lo go dong ne ba delhi da chen da Delhi da chen da sum ai oi bi ai na isana claim to daga su wari li da ai matik chawa mana proof to sum chen ba do adu sum chen ta raga di adu sum chen leita ga di la ga du ji kai no center na kwai da gi season ba nungai ga du mi khan ne tamo adu gi advantage so pido gi do re yes ai koi gi matik cha da legislature sing jina masa gi interest ta power mongering power hunger du na maram moi ga center da hoji moi ngang ji kai no high command to khale hoji high command hai ji kai no ate game nate they don't have the mandate number 1 damo moi chief minister oir ba ya ba mi sing na hoji moi na sanari ba ploy ji kai no hai kan da moi gi matung da MLA out of tarama out of ngasai gi MLA BJP manungi kuntra tare che sida aingon da tra ma le re aingon da kul le re have se adu hire ga center da I should be the leader and claim to moi ki re because they don't have the number okay later when moi ke do re moi machine se tos ka pe bo je moi machine lucky draw to re ba lucky draw je ka mai to re moi na mandate le ge le ra center na bu thousand bi da na ma o helon haira ga di kanam tane ye lo rai even if I don't have the majority I am likely to become the chief minister hai gi daw se adu yeng bai moi ko chen le re sine ba problem de center na place to biraga di oi bi arne hai phangaga di ai oirani ai tung the chief minister BJP MNM da leitra so moi kanam ron tho roi adu adum mandate phangani hai gi sense ma da to le re ba si process main to tar ga di hojik IDP lady ba sing misi mina thokri ba sing si mayam si hojik sumaina yamna stalemate position da hang tor thamya bra ai khoi na som da angak pa effort pi dana sumna kan da khoi gi capacity da gi posi tu na normal si lang na ba restore to na ba ai khoi gi capacity le mi khoi hona jari ne ba hona ri ba mayam do hojik loi no ta gi shin ma dong na loi ta le re kaim tong ngam dre maram di kai no da stage si da responsible loi ba ai khoi gi government ama yaw ma thau ta ri ba adu po to khoi phangan de som na kan da adu ta di MLA sing sin da to ri ba posi kari no stage da moi mayam openly phamaga moi masen gi marakta khanna nai naraga moi mayam marak gi Manipur kanna bai tong ta akhoi leadership am puthok pasi adu bo ngam dra ga di do they deserve to remain as our representative hai bo wahang si kendra gi miyam na moi da hang dia da porum la ka do re everyone si loina ma hang ga do MLA khudimang da hang ga do ne adu hai ri pochi tawdana sumaina tum lai basina di akhoi no khoi ki jaba se miyam na vote thadaraga khanba leader do
MLA maseni marakte ju MLA me amna vote piraga khanba leader do aduda chief minister ohen sab chief minister ohen bi oba adagi nominate tawraga appoint tawshalaga nampu da thangjal ko do aduri to hungum sab adugi potu ekoi legislature sing you keno da lebi oba kan science lebi oba adugi sense to yaudagadi ngasi bawda moina miyam gi mute ne na politics story ne na vote karaga lai ne lai si karino Right. कई तो रिसाइब क्वेश्चन थोक दो रहे क्या नुमाई दबाई तारे अदुन मसी कोई ऐना खंजा बता मियाम की मैंडेट से रेस्पेक्ट तो व्यू बीजेपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगना मोई एमएलए मनुंगी मोई मसेन की मरकता याना तब नंबर वर्गा लेबाक सी एट स्टेक तो थम्बसिदी इंटायर पॉपुलेशन से मोई मथकता सोयदना लेसन तंबी रखने अब अदुना हाईवे पोतो मतंग की वाने अब अदुना मियाम की रेस्पॉन्सिबल होना responsible in a tabak to biwa. Sigi stalemate position, that's from limbo position, we don't have a functional government. We don't have a absolute constitutional status. The vacuum, the labak vacuum tamya brava. Sikanagi responsible, we do know. Absolutely, ruling majority pangiba, government semangamiba, magic number pi party do not throw. Other more responsibility logo them never. Sigi Pochigi initiatives, Suno Loduna labor, Sina de Koi Kahatare, Manipurgi, politics in Maraibox, Nam the Labok Tiba, Aduga, Mating Chada Babayamsina, Lebaxi, Botsilaga, Lebaxi, same in a Chontoga Labitale. I Koigi Ladyba, legislators in Sina. They should ensure that a popular government should, be there. Political crisis, masih constitutional crisis, amusu theater leko. Masih the mayana Paris, karigumba muigi Marxis da moina haidana in the quarter to the resign to gra. Marx resolved to wing a maktraba. Doctor de center da no Marcus Yana Balati. Had a machine the Maduki fear a sacosis among say Tambiki Mamdo. Maduki MLA that Tokana Masigi Matam Lobosina, Centerna, pick and choose Yanaba. Karigumba suka delay to Bra Hibagi Karigumama. School of Todam Toleba. Masi Marxis Indian system is Indian constitution. Tamitami, young clear cut either Bakwagi Emento with a color say Article 164 the Harry say Governor Chief Minister Kalu have never. Governor Chief Minister Kalu Haka Karima governors in Central Labor State State Labor Siga Karima political party manadraba. Adutari governors can see Kagra Kaneva. Adu Manipurgi, some BJP, some BJP, Pop Home governor or doing never. Sikarumba resolves Yam Tuna Togatari governors in the Atopata with the command of Gada Hakanda. Mana Hojiki BJP is the BJP president Amazon BJP legislator Mamda. Time premium Pigatamil. Haying Pung Asupo Manunda Nakogi hide claim Toriba Poto Poro, Aduna Tadi, Yaro Habama. Not the Ayatopla Chance, Pirani Habama. Aduga hide the misses that Tanabi within 14 days, not within test the confidence assembly the majority laid. What do have a say? Masiki pressure time, pressure ma P the D, a quick activate Toro. Aduna, Handoduna had Naranga, and Sika the newspaper report, Mampamatam, the governor's key role, some man, some Hangarese. And governors say, Mark, Sika, I mean, the governors can activate or get them, Mana Moko Monet, Dapamata, Pumasukta, had the Lebaki administration, Boo, hospital, Lesum Lai, and Boo, Dr. Lekino, Piti Hangbaya, the Mana. Administration is later, Yadamina, governor activism. Darkar, we have a Simatam Jagaba. Matando Yankan Kanda Kwiki, TN session, chief election commissioner, we matam the political party map, election of the Torum. I look a political party map, Sigi can say the election to the man, political party map, election internet democracy later the political party recognized to have the Hana me, but he queen a lifetime or president election to election to because the Hojiki Indian can say the commander leader can get the gay having can say later the Messina Quickie problem lady Beni have some time to give up. Arim Adopamana Hojik Biripa MLA Kunsatrece, Kunsani Toy Hagadra plus Jedugi Kunsatrece, Makuida Moida internal canoe Malakum to Evo, Kushaleva, Yatoba Tangudan, Madame Kushaleva. Aduna Makuida backlash Manipur Yam no items in some Tainapum. The Kandirang lady immediately get tired of Mamsa. Must she talk about Makoina immediately BJP, especially immediately Kanadi Kanan, Kani Hakan, the BJP executive body, suppose President Makois and Makois, Kauraga, at one platform the Nasi no Sifu with the Podi
time frame period resolve to hai na mo ma sim ga da bane ba aduna masida khwai de phabadi asom de thara ga sambit patra lere state ki khar lere leader amani na time frame ma da khanba ngam jaga mana noi na ngam jaga na akhoi na khan ge ni na time frame to ba se maduna tadi akhoi ki sigi manipur ado sigi se constitution de ide su mem to da boina atopa thaina chane ki matam conventional way to we ba adu mo close rom da hojik akhoi ki manipur ki noi ta phina na akhoi to khai ta suppose akhoi se MLA khar ga tara ma swala ki de kwa si tok thua da khoi se le ri pa ni phuya ki police bo moi mrak se unada bi ta to kha mana hotel ka kem ta wi amana ma ta pa hai ni ba ko adu akhoi jo shulu si kai le adu masih yam tin soi ba mana masih akhoi ki transparency se hoji kari tawri ke se government of india amsung government se thokka da bane hai di hoji si le re manipur ki praja di assurance adu nan chief secretary dinga thopi re ko ma'am irang le binu khopi kai hanga da ha na ga hoji ka se situation yam sa tin khene akhoi ji tum pham cha khong khang da ba suppose hoji ajo khoi de jum tor se ba thori thok da bo isen ko ha na ha no moi ka pa to ne drone thadar one ka dog doi no sigi political crisis do thadari kana to doi no madugi decision ma luta masigi aduna ne masi to ka da problem to da ba ya de ha be lan to da general ke na lan chat ta ya ba ting sa di thau yaw di chat ta ya de ba aduna masi da akhoi na khan ba da manipur ki situation se da new delhi da gi governor da takhai pa ma governor takhai do se bjp ko ni noi lao aru ka time frame suppose ka si tang time thoni da na hai tang traum do gi panung da nun ki bomang da noi leader kharma ngam da di ai congress da i tawani na masigi power si karan set to ki ha kan nazma hetulan to ki nazma hetulan kai to ka kan da batam dur ibu bisina masing hele congress da masing hele bjp da gi adu su mana ke no se sun ko di ibu bisi sun ko di congress ko gi di mana kri ko gi ka na mana hai ba article 164 na ngona power p karan khan do no se adu ai ni assessment to matam da Congress 30 plus yaudung mante haina aduna mana kamai to keda sumai to kandari governor na atope state amada manipur ki crisis ka mana bla kamai to ke kanda MLA sing mana ko ba yayo ko we MLA ko kada leader se kana kana no na khoi ai mangda peret to hayo ne kuntha ma thuni dana kuntha ma thoi mak lao kuntha thoi mak lao ai mangda peret to adu ai mangda hayu kana support to rino adu phopo to we madugi activism political activism to manipur ki crisis da takar we ai bidi aduna ne khoi na hai se aduna sum kan da khoi governor khan ba kano to ba se khoi na hana bureaucrat na ko masu ko bureaucrat no no ko yam tin expert oi bani adu politician no ko matam thaina pani gri hiwon matam si manipur crisis to ko matam da takai re ba center na hai su ya de ba ai di manipur crisis na to da ba ya di hai bani na governor ne takai ro Kauro, not the BJP ki Sardana Litoroga, Sila Pamo, Sambit Patana Pamaga, Pamba Salenda Pamaga, Noi Kuntani, Toja Pamo, Amakalo, I think Hona Pamo, Jack Pizera Haraga, Tom Bonata di. Also, they have the click or any call. The legal decision in Bioba. Hojik MIYAMNA Panari, Chief Minister resigned to receive, Mandeli Roga, Dina Monda, advice to before Assembly to Hireba. Adu Haimatanda, the option should be in hand. We could option to Hana Lake, don't never. Resign to Rogati Kanano, because the time frame is very limited. Yes. No Minigi give Magi window period never. Aduda replacement already late Tamdana, when the Chief Minister do to Helena Kale. Right. Speculation in a higher variable. Akogi Hana resigned to Riba, former Chief Minister Su. Miyamda explanation PDC. Right. Mana resigned to Madam Sida. Why is he resigning? I was Miyamda, I haven't talked to. Adu Haidana. Hector Talong to say, she's irresponsible way.